ploti Kathumba tauni-ini ya Maua ni tigitithukirine ruji rwa mbura rwarwererete na gwichigira nyumba ciao nterecheriene na annex kumania na bobo atutangiri 2,600 ni baringikite bunene ni mbura iria kinya itumite biashara chingwa ni untu bwa customer kwagara bakinyira agikira kirorete toyo abisa murungamiro matauni gitobunkanata no gite thirikari ni kubangania buria bakathondeka mitaro ya gutwikiria ruji ruru rutiga kuthangikia kari. Dennis Mugendi ari na nteto ijikinya. Mushino mao gishone kyo bunge kia Igembe South ni ukali loje kuthika ni nyomba inyingi nterene cia iriene na annex antu kwirikana kali nkuruki ya 2,200 ibaringikite aria ploti nkuruki ya 120 ithamitwe ni untu bamugu kwigara. Hii mvua ambayo imetuweka hasara mingi sana kwa sababu ya drainage pale. Ukiangalia kama ni pale hii drainage tulitengeneza na national government, pia wakati ile mwingine ikawa ni kutoa maji pande hii na pande nyingine pia ukiangalia maji ya ile mlima yote inakuja mpaka hapa. Ndio unaona mwaka huu serikali ya national government drainage pale hawakutengeneza, ndio maji imetuharibia mali mingi sana. Kama ni hapa kwangu ukiangalia hii mafuta yangu iliharibiwa na maji. Tanki zilikuwa kutoka chini sote zikatoka, nimeingia hasara karibu milioni 3 kwa sababu ya hiyo maji. Kwa hivyo ningeomba serikali iweze kutupea msaada tuweze kusaidika, kwa sababu sisi kama mimi hii mafuta siwezi rudisha tena kwa sababu ya sinda ya mvua imenyesha. Hii nteto ikujiri twene gitobunkanata abisa munene wa igimishi yan abana and municipalities thirikari ya county ya Meru uria bariungite na mabisa bangi bario batana water agency utwiria nteto ina kwariria mibango iria thirikari iri nayo itugwitikiria businesses nyingi ne chiete lost ana baba ingi barabara imikawe ne wira uja business hotel na business ingi barenja mikawa ne ingi biashara uchionde tutarerwa plot igana rimwe ria 18 118 to 120 they about amounting to many people around 2,000 people but then again to gya korea kana gya kunywa no biashara ciao ni kwamite na gote muntu mba kwa access na maguru tugeta no mwanka nao na ngari na utomba kwa access no toneria and therefore the county government is really concerned. Bere mato gwetekaniria tukamba kurugura all the culverts, all the drainage channels kenda ruji rurumba gutauka no ntogote untubumba kuthithwa ruji ruri already tugana imbere iturugure kenda ruji rurumba kuona njira rumba kumagara tukachoka twina ataramu technical team from the county government and from the national government turinganirite ou tombe kuona ni atatomba kuthithia permanently tudithiriwe costing kenda tombenya go share between the national government and county government. When the county government to we commit, we are committing ourselves, we have committed ourselves with the area nonto akaribeto na mbondi yetu re ikirine governor na akariba bamao barabara affected na barabara affected tona twindi to bati ko move with this pint to kadidi onto permanent na batu ambe kuromba antu bamawa ibato tethio kare drainage nonto enera chondira mbike to kurwasio cia ruwe gurianira ithina ciombete kuretwo ni akariba maua kana biashara yara maingi bagatura muthetu kire drainage yara maingi bagatura rukona maia kenda bomba kuruta biashara cio lakini ndakuura ukona ni antu bonde ba maua bakwa affected na kiri mibango igukurikana mbundi ya mushijo mao gukurukira mukarigiti wayo James Kirema uria ijikene Tanjax Smart ibaitite mukana kiri akaribonde baria bakaririte ithaka bya mwingi barabonde bakite barabarene ibaibange barabonde bakumenya rui rukulukira rutererwo na ibaingire au baibange na kingi nakio tukumenya kwina fire extinguisher kana ngare mwanki ni there na barabara ciayo ithero kimenya uketha no ingite au bando municipality union gweyo. Dennis Mugendi Weru Njuma Mushino Maua County ya Meru.